egombo regi neza kuberinsya kandi hamukoro gwo kutongoza urugendo rwo kujombeka enkumi z'abantu bashira mu misa kandi na minister w'ibyesente Henry Musasizi tarutumire mwana nk'umujenyi mukuru. Meseji eyebembirwe Bishop witwareri Karistero Baramera aha kwakira Parish kandi no kuhagira kugira ngo Parish base kubona aho kutandikira erizoba twashoroza miliyoni 5 emitwaro 5 na shilingi rukaga kandi umugezo miliyoni 82 n'emitwaro 21 na shilingi rukaga ni kashi. Minister yayemaha okushaba abantu kwejumbira mu program za government esende eza Parish development model ezo sende nito turazirebera nkato kwa kabiri turenda kushoza sende zona mwiyanga zona turaza kubitangaza mu mahuriro muraza kubireba kugira ngo abantu bite nyuma babase kubona esende zo kukozesa rero babase kwetungura. Bamwe habebembezo mu rukiga nebendo bumwe okuhagira Entebekanisa ahabwe entunguka ya rukiga kokakeraganisa nguhanuya ndaza kutaho eshaho bitano bya sementi. Parish cyamanyisa ngo isakaramento na Yesu baikahihaha Nyowe omubindesire binyizira kwihaibiragiro bya Musa kurekanyizire ko bahamirza etomachurra onareba minister kandi nga chairperson wa movement umuntu kwatirire movement omu district of nizire kwamirze cyoriyo nokora. Omubutumwa bwe Bishop Rubaramera nanda abakristo koresa mani okutungura emirimo y'ekereziya. Nimuza kubagirira omugasho mukabayikiriza mwabali mweyongera buli omu muri mwe ari kukora omwuga gwe rero mwena mukaguma muhamire kandi muri kukura nkeka yarahanga erikwera. Amakuru agagasha kwa Job namanya